Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupasun imanalla ya Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shamuni. Kushikunimi ya Diosta kay sumak tiempo ta kushkamanta kikintapish chaskishkamanta. Kunanka convidani rikungapak mandajkunapak hatun manda Jesuska shuk burritopi Jerusalenman chayamushkamanta. Imakunapish achkakutinmi mana ñukanchik shuyakushkashina o mana ñukanchik yuyashka o rikushkashina shamun. Chaymi ñukanchikka mana rikunchik ima shamukushkata. Kayachaykunapimi rikushpa shamushkanchik. Yaya Dioska runa aychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamushkata. Chinallatik Jesucristoka bautizarirka. Imapaqtik tukuy kaykunata rurarka Yaya Dios. Kikin ñuka kashkata rikuchun riqsichun. Yaya Dioska mana shuyanqa parlulla kan, mana shukyuyaylla kan. Hasta wantik Yaya Dioska kashkatikmi kan, ichaytami paykamunan kikin ñuka riqsichun. Jesucristoka paypak arinishkata rikuchisha nirka. Bautizarishpaka kikinwan ñukawan arinirka. Chinallatik rikuchikurkami Yaya Dioswan payka arinishkata. Yaya Dios mingashkata, Yaya Dios mandashkata paktachinaman shamushkata. Kunan kutin kay yachaypika Domingo Ramos manta yuyarishun. Kaymi kan shuk tiempo ñukanchik yuyaringapaq. Watantami Dios akllashka wawakunaka yuyarinchik. Mandaqkunapak hatun mandaq kashkamantami allinina paginina tiempo kan. Shinakaqpipish mandaqkunapak hatun mandaqka Jerusalenmanka shuk burritopimi chayamurka.
mana chay punlla gentikuna suyashka yuyashkashina. Judiokunapaq yuypika shamunami karka shukti chay llaqtakunapi chay punllakunapi hatun mantakuna Himalayami shamun, Himalayami purin chasnami shuyakurkakuna. Shinapish mandakkunapaq hatun mandakka shuk burritopimi Jerusalenmanka yaykumun. Chay punlla gentikunaka mana suyakurkakunachu, mana yuyarkakunachu, paykunapaq mandakkunapaq hatun mandakka chasna paykunata kishpichikka chasna chayamuna kashkataka. Shinapish rikunchik kay punllakuna ñukanchikwan chimpapurashpapish chaylaya llatikmi kan. Kaypi ñukanchik balik yachaykunata llukshichitukunchik kunan kay punllakunapaqpish. Kishpichik Jesucristoka mana hatun tukurka, mana nishpa shamunchu ñukami kaypi hatun mandak kani, mandakkunapaq mandakmi kani nishpa manchanayta atirishpa manchanak mana chaylaya shamunchu kunan kay punlla hatun mandakkuna shina. Ashtawanpish ñukanchikka yachanami kanchik Jesucristopaq ejemplo. Jesucristo imatami ruarka, Jesucristo imashinami shamurka. Payka tukuy paypaq kawsaytakurka, Diospaq munayta rungapaq, Diospaq munayta paqtachinkapaq, shinallatik payka mana hatun tukushpachu shamurka chayamurka. Convidanime kaymanta ashtawan rikunkapaqka San Juan capítulo 12, verso 12 manta 26 kama rizankapaq. Chaykayandik punllaka, Jerusalenpi Pascua fiestaman rishka achkakunaka, Jesus Jerusalenman chayamukun nihtami uyarkakuna. Chayta uyashpaka palmera yura ramakunata fitishpa Jesusta tupanaman lluqshimurkakuna. Jesuswan tupashpaka Tayta Dios kachakpi shamukuq Israelkunata hatun mandak kantaka alli nishka kachun nishpami kaparirkakuna. Dios kishkachishkapi nishka shinallatakmi Jesuska shuk malta burrupi tiyarirka. Chay kishkapika Sionpi kawsaqkunalla ama manchaychikshu. Riki kankunata hatun mandakka shuk malta burrupimi tiyarishka shamukun ninmi. Jesus imanishpa chasna rurashkataka paypaq yachakuqkunaka mana yacharkakunachu. Jesusta Tayta Dios hatun yachishka hipami pay imalla rurashkakunatapish paymanta kishkashkakunatapish yuyarirkakuna. Pambashka Lazarota hutkumanta kayashpa wañushkakunapaq chawpimanta kawsachishkata rikuqkunami shuktaqkunamanka willarka. Chasnapi mana ruray tukuypaqta rurashkata uyashkamantami Jesustaka achkakuna tupanaman shamurkakuna. Chasna tupaqpika fariseokunaka chayka riki imata mana ruray tukunchikka rikichik tukuykunamari payta katishpa rinkuna nishpami paykunapura ninakurkakuna. Achkakunami Jerusalenpi Pascua fiestamanka Diosta adorankapaq wichi rishka karkakuna. Griegokunapishmi chaykunapurapika karka. Chay griegokunaka Felipe pagman rishpaka Jesusta rikushunninchikka amito nirkakunami. Felipeka Galilea llaqtapi kaq Betsaida pueblomantami karka. Shinanijpimi Felipeka Andresmanmi willarka. Ishki tukushpami Jesusmanka willagrirkakuna. Ñawillaqpi Jesuska kashnami nirka. Runaychayuq tukushka ñukata hatun yachinaka ña chayamushkami. Trigo muyo mana allpapi urmashpa mana wañushpaka payllataqmi sakirin. Allpapi urmashpa wañushpaka achka muyutami aparin. Chayka chashnataqmi. Pipish kikinllata kuyaqka chingaringami. Pipish kay pachapi kikinta mana kuyaqka wiñayta kawsankami. Pipish ñuka mandashkata rurasha nishpaka ñukata katichun. Ñuka maypimi kani. Ñuka mandashkata ruraqpish chaypimi kanqa. Pipish ñuka mandashkata ruraqtaka ñuka yayapish alli ninkami. Mandaqkunapaq hatun mandaq kishpichik Jesucristotaka tukuykunami alli nishpa chaskirkakuna. Tukuykunami alli shamushka Diospak shutipi shamuq hatun mandaqka alli nishka kachun alli shamushka nishpami tukuykuna kaparirkakuna. Shinapish tukuykuna llatikmi allichishkata charirkakuna. Chay mandaq Jesucristo paykunapaq kawsaypi imallata rurana kashkata. Imallata rurachun nishpa paykunaka tukuytamiña allichishka charirkakuna ñawpaman. Chay mandaq kishpichik chayamushpaka imallata rurana kashkataka ñami allichishkata charirkakuna judío gentikunaka. Ashtawantikka mañakurkami kishpichichun. Ashtawantikka mañakurkami utkashpa kacharichichun Roma llaqta chay punllapi mandakunkunamanta. Romano gentikunami llakichikurka. Romano gentikuna mandashkami kawsakurkakuna. Chaymanta kacharichichun, chaymanta llukshichichunmi tukuykuna shuyakurkakuna. Salmo 118:25 pinishka shinaka. Mandak Diosa, kunantaq ayudawayari. Mandak Diosa,
kanta mañapanika kunantaq ñukanchikta ñawpaqman pushawayari. Chay mañaytami charirkakuna. Ña mana astawan paykunaka Romano gentikuna mandashka llakichishka kawsashun nirkakunachu. Rikunchikmi kaypika kallaripika waranga gentikunami kishpichik Jesucristo Jerusalenman yaykumukpika chaskinkuna alli nishpa. Shinapish tukuykunami tapurikushkakuna kanga. Ñukapajka imatik tiyan, ñukapajka imatati ruragrinki kan hatun mandajka. Chaytami ashtawanka yuyaypi charirkakuna chay punllakunapika. Kay cuaresma punllakunapi kikin ñuka imakunata sakinami karkanchik. Ashtawantikka yuyarinkapaj, ashtawantikka mashkankapaj, ashtawantikka huchuyankapaj ya Diospagman payta mañashpa paypak shimita rezashpa. Imata sakishkanchikchu? Achka kutin ñukanchikka imata mana sakishun ninchikchu. Mañajkunalla, chaskijkunalla, imatik ñukapajka tiyan nijkunallami kanchik. Y chayshinami karka kay achka waranga gentikuna kishpichik Jesucristo Jerusalenman shamukpika. Ña hatunmandak chayamushpaka imatati apamunki ñukapajka nikshinami tapurishkakuna kanga. Kutin kikinka shuk sacrificiota ruranapaq allichishkachu kanki? Kantamanta, kanta kishpichik Jesucristo tukuyta kanpaq rurashkamanta paginishpa, ima sacrificiota rurashkankichu kikin? Ashtawan rikuytukunchikmi Jerusalenman kishpichik Jesucristo manda Jesucristo burritopi shamukpika chaypimi karka paypak yachakuqkunapish. Discipulukunapish mana entenderkakunachu imamanta chayta Jesucristo rurashkata. Maytatik chashna shuk hatunmanta kayaykunkari mana chashna kanachu kanga nishkakunami kanga yuyashkakunami kanga. Kashnaka maytatik shuk hatunmanta kashamunkari mana chashna kanachu nishpami paykunapish nishkakuna kanga. Musparitami kallarirkakuna. Y chaypimi Jesucristoka kallarishpa achikta rikuchina tukurka yachachina tukurka. Shinapish mana entenderkakunachu, mana yuyayta hapirkakunachu discipuluskunaka. Kishpichik Jesucristo wañushkakunapak chawpimanta hatarikpi kutin kawsarikpimi yuyayta hapinkuna. Mana entenderkakunachu kallaripika, mana paykunapak yuyashkashina, mana paykuna rikushkashina Jesucristo imatapish rurashkamanta. Chaymantami kikinpish ñukapish yuyaypi charina kanchik. Imakunapish kunan kay punlla ñukanchikpajka mana kangachu ñukanchik rikushkashina, ñukanchik yuyashkashina, ñukanchik munashkashina. Kangami Yaya Dios munashkashina. Yaya Diospaj yuyayka mana kikinpaj ñukapaj yuyaysinachu. Yaya Dioska mana ñukanchik shina rikunchu. Yaya Dioska shuktik plan, Yaya Dioska shuktik propósito tamicharin ashtawan allita. Y Dios mi yachan cada unopaj kikinpaj ñukapaj ima ministerishkata, ima illashkataka paymi alliti entendi, paymi alliti yachan. Chaymantami ñukanchikka paypakmun huchuyashpa apunchik Jesucristo tamayana kanchik. Yayito rikuchiwaylla, yachachiwaylla imatik kanpak munika kan ñuka kawsaypajka. Y chaypi kikin ñuka kawsanata, kazunata, paktachinatami sustarina mashkana kanchik tukuykunallatik. Kunan kay punlla ñukanchikpish achka kutin mana entendishun ninchikchu, mana kashna kanachu ninchikmi Yaya Diospak shimi Bibliata rikushpa, Yaya Diospak shimimanta yachachikpika ninchikmi imamantati kaytaqa kashna kanakan, imamantati kayta nin Diospak shimika. Mana chashna kanachu, kaylayami kana ñukanchik yachashkashina, ñukanchik rikushkashina, ñukanchik yuyashkashina kanchik nishpami wakinpika musparinchik pandarinchik. Mana ñukanchik yuyashkashina, mana ñukanchik munashkashinachu Dioska trabajan, Yaya Dioska obran. Y paymi riksin, paymi yachan kikinpak ñukapak ima ashtawan ministerishkata, ima ashtawan alli kashkata. Chaymantami paypakman huchuyana kanchik, payta mañana kanchik, payllatik ñukanchikman rikuchichun, yachachichun, imatik kan Yaya Diospaj munayka ñukanchik kawsaypi. Shinallatik rikunchikmi kishpichik Jesucristo hatunmantak shina Jerusalenman yaykumukpika religioso gentikuna tiyashkata. Chay religioso kunaka nijkunami karka kayka ñukanchik makipimi kan. Ñukanchik mandashkatami kankunaka runakankichik, ñukanchik mandashkatami kankunaka katina kankichik, chayta nijkuna karka. Kankunaka ñukanchikta kasunakanchik mana kasarishunchu, ñukanchik makipimi tukuyta charikunchik nijkunami karka. Ñukanchikpish achka kutin kayuyta micharinchik kunan kay punlla krikuna. Ñuka makipimi kan, ñukami tukuyta ña allichishkata charini. Y mana yaykurishun ninchik, Yaya Diospaj munaypi, Yaya Diospaj voluntadpi. Chaymantami ñukanchik yuyashkashina katikuytukunchik, kawsakuytukunchik, congregaciones iglesiakunapipish, kriq kawsaypipish. Ñukami kaytaka rikunata charini nishpa, ñuka nishkashinami imapis rurarina kan ninchik. Mana Dioska kayashkachu kikinta ñukata, ñuka yuyashkashina, ñuka munashkashina imatapish rurachun, imashinapish kawsachun.
kikinta ñukata kayashkami, agllashkami, chikanchishkami, Diospaj munayta rongapaj, Diospaj munayta paktachingapaj. Ñukanchikta mandak kishpichi Jesucristo Jerusalenman yaykumushka hawaka, rizaytukunchikmi kayshuk evangelio kunapi imashina kallarishpa parlashkatapish. Mana kay San Juan 12 llawan ñukanchik sakirina kanchik. Tiempo manta mana rizaytukuni, pero shinapish kikinkuna rizaytukungichik. Jesucristo Jerusalenman yaykumushka mantaka, San Mateo 21 pi, San Marcos 11 pi, chinallatak San Lucas 19 pi. Kaypimi ashtawan achikta rikuitukungi. Kishpichi Jesucristo imashina Jerusalenman shamushkata, imashina Jerusalenman yaykumushkataka. Allimi kanga kikinpish ñukapish. Tukimanta yallika kishpichi Jesucristo manta ashtawan riqsinata, ashtawan yachanata. Imashinami Apóstol Pablo munarka, Apóstol Pablo maskarka, tukuyta payka sakirka, ashtawan kishpichi Jesucristo ta riqsingapaj. Chaymi ñukanchikpajka illan kunan kay punllakunapi. Ñukanchikka yuyanchikmi ña paktami kan, makita alsarkani, kriktukurkani, ña iglesiamun purikuni, chayllatami yuyanchik, y chaywanka ña tukuyta rushkatami yuyanchik ukrinchik. Shinapi rikunchikmi Apóstol Pablo imashinami nin, tukuytami kay mundo kay pachapika paktarkani nin. Shinapish tukuy chayka ima mana kanchu, yangami chayka nin, ñukumi kan nin, ashtawan Cristo Jesusta pay huyaq kashkata, ñuka ashtawan entendikpi, ñuka ashtawan paymanta riqsikpika, tukuy shukti imakunaka yangami kan nishpami nin. Filipenses capítulo 3 verso 1 manta 12 kama rizaytukunchik. Kunanka apunchi Jesuspaj kashkamanta kushikuychik. Ñukaka kankunaman chayllatata kutin kishkanataka mana chaykunichu. Y kaypi wakin yuykunata ñukanchikman kun. Y payllati nikun ñukaka tukuytami paktarkani. Tukuy kay mundo kay pachapi tukuy paktashka charishkapish ima mana kanchu nin Cristo Jesusta riqsinawan chimpapurajpika. Chaymantami wakin yuykunata kun nin verso 2pi. Allkushina kawsaqkunatapish, umashpa yachachikkunatapish, pakta katingichikman. Ñukanchikmi Diospag espiritu yuyayta kukpi, tukuy shunguwan Diosta adorajkunapish, Cristo Jesuspaj kashkamanta kushikuqkunapish kanchik. Kay aycha kawsaypi ima kashkallapika mana shunguta churanchikchu. Kay aycha kawsaypi ima kashkallapi mayjankuna shunguta churajpika, ñuka karin aycha kawsaypi ima kashkamantaka ashtawan chay yuyllami kayman. Apóstol Pablo ka tukuytami paktashka karka kay mundo kay pachapika. Alli krig, alli grupo, alli familia, alli comunidad, alli ayllu, tukuytami paktashka karka, alli yachaq. Ñukaka tukuytami charini nin hasta atiringapaj, hatun tukunkapaj kay mundopi ima kashkawanka. Kikinka ima yuytati charinki. Kay mundo kay pachapi kikin charinakunallata sustarikunki. Kay mundo kay pachapi ima kashkawan kan hatun tukunata yuyanki, atirinata yuyanki. Shinallataj manatij kungarinachu kanchik. Ima kashka, maypi kashka, imata paktashka, mana kikin mana ñukamanta chukan. Dios kuyashpalla makita kushkallamantami kan. Dios bendiciashkami kan tukuy imapish. Chaymanta kikin ñuka tukuymantaka mandak Diosta kishpichi Jesucristota riqsishpa, ashtawan paypakta rurashpa, payta sirvinatami mashkana kanchik, sustarina kanchik punllanta. Shinapish achkallakimi kan kay punllakunapi rikukpi tananakushka grihkunamanta. Ashtawan kay mundopi ima tiyaqkunata paktanallata sustarikunkuna. Kay mundo kay pachapi ashtawan ima kanallata yuyarikunkuna, sustarikunkuna. Mandak Diosta riqsinataka mana, mandak Dios mingashkata runataka mana. Ima tiyangachu kay mundo kay pachapi ashtawan Jesucristota riqsinamanta yalli, ima mana tiyanchu mandak Diosta Cristo Jesusta riqsinawan yallika. Chaymantami kikin ñuka Apóstol Pablo shina katina kanchik, sustarina kanchik ashtawan payta riqsinata y pay mingashkata pay mandashkata ruanata. Verso 7 pinin, chashna kashka kashpapish, ñawpa tukuy imalla ñukapak alli kashkakunataka Cristota huyashkamanta tukuy miyangata rurashpa chingachirkani. Ñukata mandak Cristo Jesusmanta sumakta yachana tukuyta yalli alli kakpimi, ñukapak tukuy imalla alli kashkakunataka yangata rurashpa chingachini. Cristota huyashpa paywan kankapakmi chay tukuy imallakunataka ñukapakka uqshashina kakpi tukuy chingachini. Kunanka paywan kana yuyayllami kani. Mandashkakunapi nishkata rurashpa ñuka alli kana kashkataka mana yuyanichu. Ashtawanpish Cristota krishkamantami Dios paywan alli tukuchun saskishka kani.
Dioska kriykunallatami chaskin. Kunanka ashtawanka Cristutami riksishanini. Pay kawsarishpa ima ruraytukushkatapishmi rikushanini. Pay llakikunata apashka shinallataqmi ñukapish llakita apashanini. Wañunatapish pay wañushka shinallataqmi ñukapish wañushanini. Wañushkakunapaq chawpimantaka ima shinapish kawsarina yuyayllami kani. Kay shimikunapika rikuytukunchikmi Apóstol Pablo yaya Diosta huyashkata. Shinallatik payka ashtawan riqsinatami munarka yuyarka. Apóstol Pabloka mana kunan kay ratulla kallarikurkachu Cristo Jesusta katinata, Cristo Jesusta servinata. Ñami unita servishka karka, Diospaqta rushka karka, achkakunata ya Diospaq chakimun pushamushka karka, achka congregacionesta, achka iglesiata, achka tandanakushka kriykunatami ayudashka karka, ka iglesiaskunata kallarichishka washa, cartaskunata kishkashka washami Apóstol Pablo kanin ñukapaqka ashtawan allimi payta riqsishpa katina. Mana ninchu Apóstol Pablo ñami riqsini ñami kriykani, ña pushaq kani, ña yachachiq kani. Ashtawanpish ninmi riqsishpa katishanini. Mana riqsinallata munan. Ashtawanpish kishpichi Jesucristo imashinami rurarka. Kishpichi Jesucristo imashinami kawsarka. Kishpichi Jesucristo imashinami llakitaparka sufrirka, chayshinallatimi ñukapish llakitapashanini sufrishanini. Jesucristo ta katishanini paypak ejemplo tami ñukaka katishanini nirkami tukuypi. Chaymi achka sinchi kan ñukanchikpaq. Ashtawanpish kikin ñuka paqta kashkata yuyanchik ña kriykani, ña iglesiamun purini. Apóstol Pablo yuyachinmi kikinta ñukata. Jesucristo pish yuyachinmi kayakunmi ashtawan paymanta riqsichun. Ashtawan payta katichun, ashtawan pay paqta rurachun. Pay mingashkakunata paqtachingapak rurangapak kayashka karikuna warmikunami kanchik. Chaytaka mana kungarinachu kanchik. Kay mundo kay pachapi ya Dios kawsayta mañachishka kamaka. Nipi mana nitukunchikchu ñami yachani, ñami riqsini. Riqsishpa katikunallami kanchik. Chay munayka chay yuyayka mana sakirinachu kan, mana chaykurinachu kanchik. Chay rupak shungu, kallarik huyayka mana tukurinachu Jesusta riqsinapi, paypaqta runapi. Watakuna pasaqpika chiriyak shinami katinchik. Shinapish paypak yuyi paypak munimi kan, ashtawan punllanta riqsishpa katinata ya Diosta. Ichaymi tukuymanta yalli balik kakarka. Ichaymi kan kunan kay punllakunapaqpish. Shinapish kunan kay punllakunapika llakirinchikmi, yanganchinchikmi Cristo Jesusta riqsinataka. Yuyanchikmi kay punllakunapika iglesiamun rina Dios shimita yachanaka yanga tiempota perdina shinakashkata. Ashtawanpish yuyakunchikmi kay mundo kay pachapi ima tiyaqkunallata. Shinapish tukuymanta yallika kishpichi Jesucristota ashtawan riqsishun. Payta huyanata yachashun. Mañashun ya Dioslatik ñukanchikta yachachichun. Payta katirangapaq. Payta huyanata yachachichun cada uno ñukanchikta. Ñukanchikllatajka mana pudishunchu. Pero shinapish ya Diospaq ayudatami charinchik. Ñukanchikta ayudachun yuyachichun yachachichun. Imashina punllanta ashtawan khuyashpa katinata, khuyashpa kawsanata, sirvishpa katinata y paypaq munipi kawsanata purinata. Diosati ayudachun, Diosati yachachichunka payllatatimi mañana kanchik tukuykunallati. Chaymanta khuyashka uyaq, kikinpish ñukapish katirashun. Mana nikunichu kaywanka ñukanchik kay mundopi imakunata paqtana imakananman mana chayana kashkata chayta sakina ladomun churana kashkata mana nikunichu chayta. Tukuymanta yallika ima kay mundopi charinakunawan, kay mundo kay pachapi ima paqtanakunawan chimbapuraqpika yangami kan chaykunaka Cristo Jesusta riqsinawan y paypaq munaypi kawsanamanka. Ñukanchikpish kunan kay punllakunaka uyaqkuna Apóstol Pablo pu yuyayta, Apóstol Pablo pu ejemplo takatishun. Chasnallami kikinpish ñukapish ya Dios kikinta ñukata imapaq kayashkata ruraytukushun, paqtachitukushun. Paypaq shutita allinishpa hatunyachishpa kawsashun. Kay mundo kay pachapi Dios samayta kawsayta mañachishka kama, chinallatik mayjin lugarpi, mayjin puestopi, mayjin llaqtapi kikinta ñukata churashka kaqpipish. Ama kungarishun kayta. Achkakunami shuk hatun mandaqta mashkankuna. Imashinami kay Israel gentikuna, chapakurkakuna, mashkakurkakuna shuk hatun mandaqta. Paykunapaq ministishkata kutichichuncha, paykunata ayudachuncha, paykunata kacharichichuncha, kutin chay mandaqta katinata, kutin chay mandaqta kazunataka mana munarkakunachu. Kunanpish chayshinallatimi kanchik. Tukuykunallatakmi ñukanchikka shuk hatun mandaqta ministinchik. Shinapish ñukanchikka mashkakunchikmi chay mandaqka ñukanchik shuk problemata allichishpa kuchun. Ñuka ministipi allichichun. Ñuka kayta chayta nini chayta kutichichun. Shuk problema, shuk llaki ima necesidad chayta allichishpa kuchunllami chay mandaqtaka mañakuni.
Mana kashpaka ñukaman shuklaya ñanta rikuchichun. Kay laya kawsay mana alli kan kunanka shukti laya kawsayta rikuchichun. Mana kashpaka ñukata ayudachun. Ñukaman makita kuchun. Chayllatami mashkanchik. Chay hatun mandamantaka. Kutin kazunata pay yachachishkata. Pay kunashkataka mana uyashunninchikchu. Mana kazushunninchikchu. Chaymantami ninchik achkakunami kishpichik Jesucristotaka chaskishkakuna kishpichik kachun. Pero mana mandakachun. Shinapish Diospakshimi pika rikuchikunmi yachachikunmi mandakpish kishpichikpish kashkata. Kikinpish ñukapish Jesucristotaka chaskinami kanchik mandakpish kishpichikpish kachun. Mana shuk kishpichiklla, mana shuk ayudaklla, mana ñuka ministe urapi makitakukllataka kishpichik Jesucristo Jerusalenman shamun shuk burritopi. Kaymi rikuchikun payka mana hatun tukushka kashkata. Chay punllakunapi hatun mandakkunaka shuklayami karka, caballupi montashkami shamuna karka. Kay punllakunapi hatun mandakkuna, llaktata mandakkuna, imashinami shamunkuna, imashinami purinkuna chaylallati. Kikinpish ñukapish ya Diospagman shamunkapajka, mana shuktilaya ñantiyanchu. Ashtawanpish kikinpish ñukapish ya Diospagman kuchuyankapaj, ya Diospagman shamunkapajka umillarinami kanchik, kumurinami kanchik. Chashnallami kikin ñuka paypagman kuchuytukunchik y paypag kuyashka kaytukunchik. Kikin ñuka kumurinata yachanakanchik. Chayshina yuyaytami charinakanchik. Ñamana ñukanchiklla ashtawan kariyashpa katinakanchikchu. Ashtawanpish kumurinatami yachanakanchik. Shinapish kayka mana nisha ninchu kutin ña kasiklla makita cruzashpa tiyarina shina. Ashtawanpish kikinta ñukata umillarina, kumurina, ya Diospag ñawpagpi nina ña mana pudinichu, mana valinichu ñukallaka atichinimi, kanmi mishanki nina chay shunqutami charinakanchik. Y chaymi kikinta ñukataka kishpichinga. Chaymi ñukataka mishachinga kay mundo kay pacha kawsaypi. Shinallatik chay yuymi kutin kikinman ñukamanka fuerzata kunga, poderta kunga kasunata yachangapaj. Shuktikshinaka mana pudishunchu, shuktiñanka mana tiyanchu. Chayllami punllanta ñukanchiktaka ayudanga ya Diospag munaypi kawsangapaj. Chay cambios rikuringami ñukanchik uku shunqu ñukanchik uku kawsaypi. Shinallatik kanllamanpish chaytaka shuktikuna rikungami. Chay cambios taka kishpichik Jesucristoka ñukanchik kawsayman yaykushanikunmi. Pero mana shuk hatun mandak shina kay mundo kay pachapi chay hatun mandakkuna ñukami kaypi mandak kani ñukatami kazunakankichik chaylaya actitud chaylaya yuywanka mana yaykushaninchu Jesucristoka. Imashinami Jerusalenman chay burritopi humilde shamurka. Chashnallatimi kishpichik Jesucristoka kanpag ñukapag shunquman, kanpag ñukapag kawsayman yaykushanin. Kikinta yuyachinimi kumurichun yaya Diosta chaskinkapag. Ama chayshina atirishpa katichu, ama chayshina kariyashpa katichu. Ñukallatik pudinimi, ñukallatik valishallami, ama chayshina actitud, chayshina shunqutaka charishun. Ashtawanpish nishun taytamito, mana pudinichu, mana valinichu, y kanmanta ashtawan ministini ayudawi ninatami yachanakanchik. Allichishun ñukanchik shunqu, kay Pascua punllakunapaj. Yuyarishun kishpichik Jesucristo ima sacrificio tami rurarka kikinpag ñukapaj. Chaymantaka ashtawanpish pagininatami yachanakanchik. Tukuyta pay ñukanchikpag rurashkata yuyarishpaka agradecishpami kawsanakanchik. Y chashnallami kikin ñuka mishaq kawsaykunata charitukunchik. Ya Dios ñukanchik kawsaypi mandak kaqpi. Ama ñukanchikka shuyashun shuk hatun mandak. Ñuka nishkata, ñuka ministishkata paktachinamun kutichinamun shamukllataka. Ashtawanpish ñukanchik kawsaypi, ñukanchik shunqupi mandak kachun chaskishun. Pay mandak kaqpika ñukanchikka katikkuna kanakanchik. Pay mandak kaqpika ñukanchikka kazuqkuna kanakanchik. Pay imashina rikuchishkashina, pay imashina yachachishkashina, pay mandashkakunata katishpa kazushpaka ñukanchik kawsaypipish rikushunmi mishaqkuna kashkata Cristo Jesuswan. Dios bendiciarchu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqka imata mana charinkichu.